To je novi Renaultov, predvsem pa Revozov Twingo. To je torej avto, ki bo pomagal poganjati dolenjsko in slovensko gospodarstvo in je ob uradni napovedi proizvodnje v Novem mestu požel val navdušenja. Proizvodnja novega Twinga bo torej potekala v samem srcu Twingovega sveta. Namreč pri Renaultu pravijo, da kar 75% Twingov ne konča dlje kot 1000 km stran od novomeške tovarne. A samo dejstvo, da je Revoz dobil nov model, ni dovolj. Da bi ta avto prinašal dobrobit našemu gospodarstvu, bo moral biti tudi uspešen. No, poglejmo, s čim si bo poskušal zagotoviti to uspešnost. Novega Twinga bomo torej ob uradni premieri spoznali od blizu. Še preden pa se ga lotimo, pa kratek opomnik. Naročite se na naš kanal, kmalu namreč prihaja še več povezanih vsebin, tudi iz novomeškega Revoza. Izjemno simpatična in praktična prva generacija Twinga je bila predstavljena leta 1993. Takrat je bil segment majhnih avtomobilov zelo priljubljen. No, danes ta segment predstavlja manj kot 5% evropskega trga. Ampak majhni avtomobili imajo pravzaprav enega asa v rokavu, ki sliši na ime električni pogon. In vemo, da je ta električni pogon najbolj smiseln prav v majhnih avtomobilih, ki služijo mestni rabi ali pa služijo kot drugi avto. Elektromotor novega Twinga, ki ima 60 kW moči, poganja prednji kolesni par. Energijo pa črpa iz baterije s kapaciteto 27,5 kWh, kar po standardu WLTP omogoča 263 km vožnje z enim polnjenjem. Baterija je prvič v primeru Renaultovih avtomobilov litij železo fosfatna. This is obviously a city car with quite a small battery capacity. Why is this capacity actually suitable for this car? The capacity of the battery is not the smaller. We have some A-segment car with a lower battery. And we have an A-segment car with higher battery capacity, but with really higher price. We think that the 20,000 euro is most important in terms of limit for customer to not go up, to be very in front of ICE vehicle. And we know that to have a good autonomy and to be efficient, we need to be light. And we decided to have a very right-sizing engine and right-sizing battery to have the best compromise between autonomy and weight and price. For this, we decided to use the aerodynamic of the car and to try to have the good weight to maximize the autonomy. Can you show me some specific parts of the car that are important for the coefficient? First, it's the Twingo styling, because the Twingo styling, you have a sloping windshield and a sloping hood, so help a lot in terms of aerodynamic. Even if we keep the very strong design of Twingo in terms of light, we decided to keep it. On the concept car, I don't know if you remember, we had a kind of 3 phase air intake. So we decided to be flat to help for aerodynamic. We decided to downsize the outside mirror as a Clio 5 but smaller one. Aerodynamic you can manage on body with a sharp edge. But with a sharp edge, the styling of the car was not Twingo. So we decided to use the headlamp to add some aerodynamic spoiler to achieve aerodynamic. And we have a full fairing underbody and a very common wall for the front and the rear wheel. No, za več primestnih voženj bosta za nekaj doplačila na voljo 11 kW polnjenje z izmeničnim tokom in tudi 50 kW polnjenje na hitrih polnilnicah z enosmernim tokom. Pri Renaultu pravijo, da to skoraj obvezno doplačilo ne bo previsoko. No, morda pa je celo bolj smiselno ostati le pri osnovnem 6,6 kW polnjenju. We figure that for daily usage, the driver of an A-segment vehicle, they drive roughly 30 to 37 kilometers per day. You have the possibility to buy a charge pack for DC charge and so on. But we figure in our analysis of the customer use that it shouldn't be a basic. But even more important, total cost of ownership. In fact, it will be much below thermal engine vehicle. Much below. This vehicle, in fact, will ease the transition for the customer to the electrical world.
Compared to a thermal engine vehicle, you don't have oil drain interval, you don't have a timing belt to change. Battery is expensive, of course, because this is the big cost inside the vehicle. However, there is a 8 years warranty and up to quite long mileage, so basically it shouldn't be a trouble for the customer. No, ampak ko govorimo o poceni avtomobilih, zdaj že imamo nekaj poceni kitajskih električnih malčkov. No, s čim pri Renaultu napovedujejo, da jih bo Twingo prekusil? Believe me, you drive this and you will have the smile. Honestly, you need to drive this vehicle and I think you will definitely see the difference between this vehicle and the competition. Drivability is incredible. You feel really the EV feeling. It's much better than any ICE vehicle. We have these assets thanks to the platform that we carry over from the Renault 5. This is almost a kart in the city, so you can expect a similar feeling with the new Twingo, in fact. Yeah. Za razliko od originala, po katerem se novi Twingo oblikovno zgleduje, ima eno ključno razliko. Poglejte, še en par, torej 5 vrat. No, ampak prav tako kot ta original ima zelo razigran in razposajen karakter in mislim, da teh oblikovnih podobnosti res ni težko opaziti. Glavna posebnost notranjosti sta dva ločena sedeža v drugi vrsti, ki jo lahko takole, poglejte, pomikamo vzdolžno za 17 cm in na ta način zelo enostavno prilagajamo prostor, ki ga potrebujemo tukaj na eni strani za noge ali pa zadaj za prtljago. In mimogrede, prtljažnik ima prostornino do 360 litrov, kar je pravzaprav zelo dobra številka za avto, ki v dolžino meri le 3,8 metra. No, če pa boste to zadnjo klop podrli in boste podrli tudi prednji sedež, da se ga zložiti tako naprej, boste lahko v Twinga naložili kar do 2 metra dolge predmete. Na splošno pa je kabina po prvem vtisu prostorna celo bolj od pričakovanj, s čimer dobro sledi praktičnemu duhu originala. Ta je zaslovel zaradi svojega monobox dizajna, s čimer je bil pravi mikro enoprostorec. In kaj še spominja na original? Poglejte ta velik rdeč gumb za varnostne utripalke. Tako kot pri originalu, ki ga je imel tukaj na vrhu armature, je ta zelo velik in izstopajoč, le da je v tem primeru nekoliko bolj moderen. Vsekakor pa je bil original povsem analogen, za razliko od povsem digitalnega novega Twinga. Infozabavni sistem ima integrirane Googlove storitve, s čimer je Twingo pripravljen na prihodnost hitro spreminjajoče se avtomobilske industrije. Hitrim spremembam pa mora biti podvržena tudi pripravljenost proizvajalcev na hitre reakcije, o čemer priča naslednji podatek. Novomeška proizvodnja in razvoj 4. generacije Twinga sta bila postavljena in zastavljena v za Renault rekordnem času, vsega 2 letih. Ampak prihodnosti novomeške tovarne ne bo zagotavljal samo Twingo. From the beginning, we thought that only one vehicle will be difficult to get an affordable offer for the customer. So what we did from the beginning is to look around us and find some other partners. And today I will give you some breaking news. Novo Mesto plant will not only produce Twingo, but also 2 additional vehicles, one for Dacia and one for Nissan. Segment will be the same, but we will cover different type of customers because Twingo is more, let's say, with roundish shapes and so on. The other one that you will discover in a few months, they are quite different. Več o začetku proizvodnje in pomenu Twinga za Slovenijo pa v ločenem prispevku, ki ga bomo pripravili ob robu Revozove predstavitve v prihodnjih dneh. Zdaj pa vam za naslednji klik ponudim še nekaj prispevkov o Renaultovih električno obujenih legendah.